Добрый вечер. Это я. Як вам моя сукеночка? Классная, правда? Ой, гляджуся і не налюбуюся на себе. А у люстерку, гляньте, такий же покойчик, як і у нас, тільки все справа налево перевернутое. Пам'ятаєте, як у казці Аліса у залюстер'ї? Вось бы там опинуться, поглядеть, что там и як. Ах, тільки гэта немагчыма. Ці магчыма? З дапамогай чарадзейнай палачкі нашай феечкі ўсё магчыма. Зараз. Трэба толькі знайсці патрэбную чароўную замову. Так. Як зрабіць яблычак чароўным? Ай, не тое. Ага, як стаць невидимкой? Так само не падыходзіць. Вось! Тое, што трэба. Як трапіць у залюстэр'е. Чытаю. Трэба стаць перад люстэркам. Зараз. Так, што далей? І прамовіць. Крыбле, крабле, тарарай. У залюстэр'е ты трапляй. І ўзмахнуць чарадзейнай палачкой. Так, крыбле, крабле, тарарай, у люстэр'е ты трапляй. Ай, и что? Я уже на месте? Так, поглядим. Усё перевернутое, як у люстэрку. Атрымалася я у залюстэр'е, ура! Ай, трэба агледзецца. О, наша книга чаров! Только тут яна называется наадварот. Уарач Аінк. Уарач Аінк. Гэта нейкі медыцынскі даведнік, ці што? Добрый вечер. Водоед, добрый вечер. Зараз толькі раніца пачалася. Я забылася, што тут усё наадварот. Тады добрай раніцы. Так, где тут моя принада для рыбы? Нават не павітаўся, які няветлівы. Гэта прынада для рыбалкі? Ну ты даеш. Замест чарвякоў цацкі на воду чапляць будзеш. І не шкада табе іх. Чаго іх шкадаваць? Ой, глупства. Тёма, я тебе не познаю. Якія табе Тёма, а? Тёма, фу, якое жудасное імя. І нічога не жудаснае. А хто ж ты тады? Я Амёц. Амёц? Угу. Гэта ж Тёма на выворот. А я Яна, а на выворот Аня. Ты чаго смяешся? Зараз я тут трымаеш кухталя ад мяне. Ой, Тёма не б'е дзяўчына. Слабак, а Амёц вельмі нават можа. А ну, адыдзі. Мне гэты Амёц зусім не падабаецца. Наш Тёма лепшы. Цікава, а які ў залюстэр'і Нестар? Оса! Тара-та-тара-та-та! Хей! Тара-та-тара-та-та! Хоп! Тара-та-тара-та-та! Хей! Тара-та-тара-та-та! Хей! Ха-ха-ха! Ой, а гэта і ён і ёсць Нестар, прывітанне! Привітання, сябры! Ей, який такий Нестор-шместер? Ти мене з неким переплутав, Аня. Мене зовуть Рацен. Я спустився з високих гор. Ей, приятеля, хочеш смачний виноград? Ось, частуйся, коли ласка. Ей, дорогой, тоді мандаринку можна хочеш? Дякую. Не хочеш, як хочеш, тоді лізгінка, хоп, долучайся. Та-да-та-та-та-та, хоп, та-да-та-та-та-та, хоп, та-да-та-та-та-та, хоп, та-да-та-та-та-та, хоп, Як тебе та-да-та-та-та-та, хоп. забилася? Рацин, вельми просто запомнись, легкий на Хватит, Рацен, хватит! У меня у вачах замерхало все, не могу! Бакуль не стомлюся, не спинюся. Все, не хочу более у залюстэр'і заставаться, хочу до наших Нестора и Тёмы! Чародейная палочка, верни меня до дому зараз же!
Гляди, якое зайчаня вушастое. Ага. А вось Лиска, на нашу Яну подобная. Так. А вось и Яна. Яночка, привітання. Привитание. Тёма, Нестор, гэта вы? Мы? Так. Ты чего, Яна? Хіба нас не познаєш, Яночка? Познаю, гэта сапраўды вы, Нестор, Тёмачка, даражэнькія. Привітання, Яночка. Як я рада вас бачыць, Тёма не б'ецца, Нестор не танчыць. Ой, якое шчасце. Ой, а что это с Ёю? Я не ведаю. Ды нічога, не звяртайце ўвагі. Потым усё раскажу. А што вы робіце, сябры? Ну, мы книжку разглядаем, а потом собрались мультфильм глядеть. Хочешь знать? Ой, пытаецеся, вядома, хачу. Я цяпер ад вас нікуды. Ну, добрый, тады глядзім. Глядим. Дзіўная яна нейкая. Ага, некая дзіўная. Глядим. Ну, вось і ўсё, мультик скончыўся, і час рыхтавацца да адпачынку. Яночка, а ты не хочешь перед сном у люстэрка зазірнуць? Паглядзець, які ты прыгажунь, а? Не хачу. А чаму? Насміхаецеся. Не, Яночка, мы просто жартуем крышачку. Доброй ночи, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. І цікавых прыгод у снах. Бывайце! Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.